Na internetu ovih dana možemo zaista svašta nešto da vidimo, pa i to na koji način se ophode ljudi kada je u pitanju to što je došao pojas Presvete Bogorodice u Beograd, u hram, i što ljudi idu da mu se poklone i da ga celivaju. Imali smo prilike da vidimo zaista svakakve reakcije, nažalost. Ljudi su komentarisali iz krajnosti u krajnost. Neki su smatrali da je to jedan od najlepših i najdivnijih darova, jer konačno žene mogu da mu priđu, da ga vide, da jednostavno budu u kontaktu sa njim i da je to zaista jedna velika čast i nešto zaista prelepo što se desilo. Međutim, isto tako smo imali priliku da vidimo komentare ljudi koji iz neke svoje potrebe, svoje mržnje, svoje zavisti ili ne znam ni ja iz čega tačno, evo vi možete da mi kažete iz čega tačno dolaze ti komentari. Oni su imali potrebu da komentarišu da taj pojas nije svetinja, da taj pojas nije nešto u što mi treba da verujemo, vrednujemo i tako dalje. Čak više da uopšte ne treba da se poklanjamo tom pojasu i to je to. Nije im jasno zbog čega je toliki broj ljudi dolazio, čekao u redu satima i satima da bi došao do samog tog pojasa na bukvalno par sekundi. Ja u početku nisam želela da pišem nikakve komentare, jer ja nisam osoba koja ostavlja bilo kakve komentare. Međutim, kada sam videla kolika je to količina gluposti napisano u tim komentarima, braneći taj stav da to nije svetinja i da to nije ništa bitno ni važno, da se takođe politika meša u sve, kako da kažem, sve ono najcrnje što možete da zamislite u komentarima, to sam ja videla i odlučila sam da odgovorim na par komentara. Po prvi put u životu. Da stanem preko puta ljudi i da jednostavno ne samo da odbranim sebe i ljude koji mi smatraju i misle kao ja, već jednostavno sam imala potrebu da ne ćutim više. Jer mislim da je to prevršilo svaku meru. Dakle, da se vratimo na osnovna ljudska prava. Svako ima mogućnost i slobodu da veruje u šta god. Da veruje u bilo šta. Da bude bilo koje veroispovesti. Dakle, ovo je slobodna država. Svako ima pravo da veruje u šta god želi da veruje. Ali, vaša sloboda je onog trenutka ograničena kada vi napadate druge ljude koji ne misle isto kao vi, koji nemaju istu veroispovest kao vi, koji ne smatraju neke stvari isto kao i vi, koji imaju drugačije mišljenje. Vaša sloboda je ograničena slobodom drugih. Pa tako i sloboda mišljenja. Dakle, vi možete da iznesete neko mišljenje, ali ono ne sme da ugrožava bilo koga na bilo koji način. Na bilo koji način. Ovde dolazimo do toga da se vernici pljuju na sve strane. Nažalost, jako mali broj vernika reaguje na to i stava su ne treba reagovati. Međutim, ja mislim da treba. Mislim da su vernici dugo ćutali na svašta nešto. Da još jednom ponovim, neko ko je određene veroispovesti, ne možemo ga poistovećivati sa drugim ljudima, sa crkvom, sa sveštenicima, sa sveštenicima koji imaju određene funkcije, određene činove i tako dalje. Svako od nas je čovek i ne možemo se poistovećivati sa bilo kim. Patrijarh
koji je dakle na čelu naše srpske crkve je čovjek. Iako je on, dakle, glavni, na primjer, za veru koju ja verujem, u pravoslavlje, on je čovjek. I on može praviti greške, isto kao i ja. Da li treba poistovjećivati sve one koje pripadaju jednoj veri sa čovekom koji je na čelu te vere? Ne. Da li znači da ja imam isto mišljenje kao taj čovjek? Ne. Da li znači da je moje mišljenje mnogih u crkvi oko mene koji stoje? Da li mi svi imamo isto mišljenje? Ne. Ne znam odakle ljudima takvo ubeđenje, takve misli, nije mi jasno. Dakle, nakon što smo utvrdili, svaki čovjek je tu za sebe. Neko ko ide u crkvu zbog sebe. Zbog sebe. Ne ide u crkvu zbog patrijarha, zbog mame, tate, zbog babe, dede, zbog tetke, teče, sestre, brata, prijateljice, niti bilo koga. Ide u crkvu zbog sebe, jer on osjeća potrebu da ide u crkvu. Pa tako, ako imamo nakon toliko godina da je donešen pojas Bogorodice u crkvu, neko ko želi da vidi taj pojas ide zbog sebe, jer on želi da vidi. Da se razumemo, stanje u našoj zemlji nije divno, daleko je od divnog. U prethodnih par godina šta se sve dešavalo, studenti su, kako kažu, najviše nastradali i jesu, mnogi drugi takođe, mnogi koji su podržavali takođe, mnogo nepravde nanešeno, mnogo. Ali zašto uzimate ovaj primjer pojasa koji je donešen u crkvu zbog vernika, da vernici koji žele dođu i vide. Zašto miješate sa stanjem u državi, sa tim ko je predsjednik, premijer, ko su potpredsjednici u vladi, bla 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 bla. Kakve to veze ima sa tim da li ću ja kao vernik otići u crkvu da vidim pojas Bogorodice? I kažu sve je politika. Konkretno ova stvar, kakve veze ima sa politikom? Stvari se u našoj državi dešavaju, pa se dešavaju se već godinama intenzivno, svaki dan kad svi probudite, vidite vesti. Vi imate priliku da vidite vesti, 5000 novih vesti, svaki dan. Ali ovo uzimati i zloupotrebljavati na ovakav način protiv ljudi koji se deklarišu da su vernici, da su pravoslavne veroispovesti, da je ovo njima itekako bitno. Pa možda čak i nekim katolicima je bitno da vide. Možda čak i nekim turistima koji su drugačije veroispovesti je bitno da vide. Jer smatraju da je ovo svetinje, da ovo treba videti. Dakle, molim vas, mislim da je vrijeme zaista da više ne ćutimo i da progovorimo na svakakve gluposti koje nam se plasiraju iz dana u dan. I ne zaboravite da ste vi vjernici zbog sebe i da idete u crkvu zbog sebe, a ne zbog bilo kog drugog.